voinia soi kan tu machu Mizoram Lokayukta Act sang ni sompali pas ania Mizoram Lokayukta kum sang ni sompakwa atranga afang son atrang kachuan corruption chungchanga case Chhui Theitu nei na nei tu chuna chu Mizoram Lokayukta ania chumi awang tak chuan Mizoram Lokayukta Act te po khan case investigation Chhui mek te po court alat heng lawani chuan Mizoram Lokayukta transfer vector ti ani chu tiang khopa corruption lemlet na chungchanga poimo le kan nei chun Lokayukta ani amai ro chu hemi ZPM sarkar ina March ni som panga sang ni som ni pali gazette notification an ron chwa Lokayukta dan siam thatna an ron siama hian Lokayukta na thok chak thei tura siam ayin Lokayukta na thok lei thei lo tura siam na tura ta na thil ti danglam thanem tak an ne ani Lokayukta hi kan thuam chakang te khachu an han ti ve tak na an ron malak da na hi alet ling ta lawa Lokayukta hi akutan phuarin anung an khir ta zo kani ti hi chief minister ne na lekha voina kan the luwa hian kan ron ziak langani chu chu tle ma zongin kan han soi fia anga asma sabera chuan section 10 hian direct original act khan adan atiramia khan Director of Inquiry and Prosecution ti top khani post pakhat tura ruat ania chuan kha a post level apo kha additional secretary Government of Mizoram lukpui level ania hlo te po chumi ang tur chuani amai ro chu Lokayukta an function chowa inquiry wing le prosecution wing hi pakhat ni lavin pahnik asran pa ve nei angaya ni ti kha chiang taka lolang anita chuwang chuan hemi hi thren frana Director of Inquiry le Directorate of Prosecution hi asran pa nei angai ni ti kha a oma chuan tu na hian hemi act an han siam thata hian section som pakhata hian an ron tidang lama inquiry wing le prosecution wing hi chu an ron siam tangeya an ron thenrang tangeya ama ero chu khami inquiry wing le prosecution wing enkol tutur an ho tu bertur po saka an ron thak dang lam ta ni pakhata chuan inquiry wing ho tu turatan khan Director of Inquiry ni lavin Chief Inquiry Officer tinan ron thaka chuan a level po step ni atih ni amin additional secretary level atang khan deputy secretary level a chok anda thatani chutiang bokin prosecution wing kha anhan tihrang na Director of Prosecution post siam talo chuan public prosecutor post an siam ta zoka chuan chu po chu additional secretary level ni lavin deputy secretary level step ni in an pot noi le ta ne hei hi Lokayukta thuam chakna thil zikluak ani lawa achan chu Lokayukta inquiry enkol tutur hi poimo lutukane
corruption case zong inquiry ti tu a how tu ratana deputy secretary level post siam kha Lokayukta ti chakna ayin ti thuan opna ni zokane ani na taka chuan a level te khati sanjong om tak ani a chief minister te speaker te le Mizorama million sarkar nuaya kan million ber te Chhui tu ratana ho tu ber kha additional secretary po da levin deputy secretary level anan pot niam tani deputy secretary level po sa an siam khan recruitment hanti don ta se mitra chief minister te po Chhui tura tling tur mu ahar don lutuk ringot additional secretary level po alat niya ma lomi ti layen step ni apot la deputy secretary level po tha kecho Lokayukta ti chaktum na anilawani Lokayukta po lo ve may ro se ti na anglekani tin prosecution wing po case lo siam ta sela kota vabo zuya case ti chaktu tura prosecution vati turatan deputy secretary level chuk da kha chu adiklo hrim a Chhui thai athu nei na san ang zela le a Chhui turate din mun asan ang ngai to a post te po ti santur ani zok layen a post level hi anti niam ta vak maya chu wangin hei hian nasa takin inquiry wing le prosecution wing en kol tutur an ho tutur than sung changa harsat na a don ti hi a chiang reng ani chu wangin hemi Lokayukta act anron siam danglam hi Lokayukta din mun ti niam tumna le na thok tak pheilo na turatana malak na niya ke ni chuan kan mu ane section 13 subsection 3 nuaya proviso omakha anron ti danglama chuan atira provided that no prosecution under this act shall be initiated against the person serving under the central government without obtaining prior approval from competent authority of central government ini Mizoram Lokayukta hicho Mizoram sarkar nuaya public servant te Chhui tura ni awangin central sarkar nuayami te Chhui tura dinani lo awangin enge mothila central sarkar nuaya na thokte Mizoram sarkar nuaya public servant nen inturwala thil diklo an lo ti a Chhui na khan until ve lo ngai palta sela central sarkar prior consent la ka ngain ti kha chu adikane a original provision po omani amay rosu tuna hian anron belta chu central sarkar nuayami mai ni laven or any other authority public organization anron titani act ina aron huama chuan pol sang society te association te sarkar atanga sum thanem tak dong te khachu hemia hian Lokayukta in a Chhui thei hian anteleni chuan chumi omzia chu private society sarkar atanga tranpuina dong te khan thil diklo lo ti in public servant sarkar nuaya public servant minister temo officer liante nenemo ti hovin diklo takin vantlang sum lo cheprel sela lo ti borbangin corruption lo ti ta sela tuna amendment thara hi chuan khami pol ho tu te phal na la ka ngai ti na ni ta ni hemian ron tia chuan heng tiang thila chuan atlang puin khatianga in nam noi te kha pola an ho tu ber te an ni don tia chiang an riat lavin thil yan tham sarkar ho tu te kan minister te nen hian thil anti ho don mi lo kan minister te le officer lian te nena thil ti ho thei chin khang society le pola ka chuan an hruai tu lu te
an ni zel don ani chuan an ni ho thil ti sual tu a lo telin an laka khan Lokayukta inquiry ti don ta sela prosecution te han ti don sela kami society an ho tu te phal na la ka ngai don ti na ni ta a keima prosecute ka ni thei na turatan society ho tu lo ni ta ila engwang te lul chuan nge consent ka pe ka khang tiang te han chut khan tu na an ron tel hi chu Lokayukta hi na thok lei thei lawa siam na ni entinan tuwe mo kan minister pakhatin society khoya mo a constituency chunga a promote association ma society khang ho te nen trang ho khan diklo takin sarkar wantlang sum lo cheprelin lo ti kwalta sela khami society ho tu te zinga mi kha Lokayukta in a chuya a prosecute tu rate kha anitane ma se helai dan an ron ti bel hi chuan Anmahni vek phalna la lo chuan Lokayukta ma la thei don mi lo ti na ni ta ni achan chu heng authority organization ati te tan hian tunge competent authority ti hi soifia na omlo soifia thei poni lo khoilai kho pakhat constituency pakhata kho pakhate mo a society ding kha Anmahni kha thu nei tu pum hlum nei tu ni mai ni tu phal nang yan lak le chuan tong ang ti kha helai hian soifia na po om lawa chu tiang ani wang chon tul mi alawa provision hi da belin Lokayukta da zero antum ti na ne helai prevent Lokayukta act ina section 13 e atanga zi thenga anron da hian chu kan soyang khan other organization or authority anti hi chuan society association mo khatiang pol rang sang te kha antel ti na ni ta ne chu wangin khang ho phalna lak khera kha sarkar hian rule aron ti tatlat mai ni chu om ze nei lawa Lokayukta kut Phuarna ni ta ni tuna hian state sarkar in phalna pek lo chuan Lokayukta hi engma ti thei lawin athu mai don ti na ni ta ni pudu om nge ye na soi kha state sarkar in CBI Chhui tir tura adil po an phal lawa sarkar kal ta khan keini chuan chu tiang kan ti lawang phalna kan peng atia ma se an soi ang letling hlawin thilan ron ti le sini kha chu tiang chia chu tu na po hian a omani chuan hemia any other authority public organization anti hi sarkar hian paile ngal ro se ti in kan phuta ngin na voina kan le kha khan kan siam telaniti section som pali anti danglam ma chuan hei hi akal phungani any matter or proceeding relating to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act 1988 pending before any agency or authority prior to commencement of this act shall stand transferred to the Lokayukta excepting cases pending before the court tani hemida nina phu dana chuan case Chhui mek court la thleng si lo te kha chu Lokayukta transfer vector ani a chumi dung zui chuan ACB in a case a Chhui mek enge moza ta chu Lokayukta transfer ani rengani amai ro chutun ZPM sarkarin dan anron ti danglama hian Lokayukta chu o mangai lawan ti tani ingatinge Lokayukta te chu chief minister thing minister te po Chhui Theitu ma ni ke ading tur mi thu nuaya om lo tur ani awangin Lokayukta chu Chhui Theitu ra thilan om hi nuaman ti lo ni nge turania chu wangin an du dua an ti thei an control na nuai mi ten Chhui ve mai sela in soifia olzok kan thu nuai mi te chu hei lo Chhui ula ma sela e thila felvek ron tiang cheu an tianga
mi pui ma chuan hei an chuya thil dik lo om lo ti hei achiang alom tia thil dik lo po thup tumna man ruan ni ti ta hian achiang em ani section 14 na hian provision beltani provided that any complaint filed before any special agency or authority other than the Lokayukta subsequent to the commencement of this act shall be continued before such agency or authority in Rontitani. Lokayukta danina atumnena in person lovin thilan Rontitani. Achan chu Lokayukta actina atumachu corruption case, lemlet na case reng achu Lokayukta in Mizoram Sorkar Nuaya Omlo independent body in Chhui vekrose tiani chu Lokayukta a omna chan a spirit aponi ma se helaya anron ti dang lama chuan Lokayukta chau ni lavin adang point ti rose Lokayukta nuwa po Lokayukta chuyan du lo chuan du le helaya an ngam tlak zok tur an du dua mo an control Theitu te ne na du le complain file may rose ti ang de ule kani chu wangin hei hi chu Lokayukta acti borbana Mizoram Lokayukta da zero tumna zenei lava da tumna man rua chiang bangani Lokayukta a renga thuam chak mai turania enga tinge chuti lava midang point Chhui thei rose ronti lei Lokayukta din ani na chan bul pui beraka an ron thiat makan hemi manghian. They demolished the foundation of establishment of the Lokayukta ti ani hei hi chu wangin hei hi po hi hemi proviso an ron da hi withdraw ti bole ngal turin Chief Minister nena ngen na kan siam to bokani. Section 19, subsection 5 hi anron tidang lamboka subject to the in provision ron da tani. Section 19, subsection 5 hi kan siaranga. In case the Lokayukta decides to proceed to investigate into the complaint, it shall direct any investigation agency, including any special agency, to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of 6 months from the date of each order. Antitani. Chu ta hian Lokayukta hian Phelh lak ngai lavin anne na complain lo lu takachu investigation titura agency omte ne na khan ape mai the ni amai ro su tu na hian hemi hi ron ti dang lamin subject to provision an ron da ta hian helayan ron da chuan subject to the provision of Section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988 and Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946. Nimina kanchay tovakat tahian anron senglut le tani. Lokayukta da zero natur. Sorkar Phelh na lapot lo chuan public servant te Chhui thei miat lawa. Lokayukta Phuarna tum naman ruan nitani. Lokayukta Act Section 22 ronda zero nani. Section 22 acuan hetiang hiana insiaka a act original kan mo atira dana kan. No sanction or approval of any authority shall be required by the Lokayukta for conducting investigation by any agency in respect of cases investigated by such agency on the direction of the Lokayukta under Section
197 of Code of Criminal Procedure 1973 or Section 19 of the Prevention of Corruption Act 1988, as the case may be, for the purpose of making preliminary inquiry by the inquiry wing or investigation by any agency into a complaint against any public servant, or filing any charge sheet or close a report on completion of investigation in respect thereof before special court under the Act. Tinia. Chumi omzia chu hemi Lokayukta dan kumsang ni sompalia Kongres Sorkari na paslay khan dan pahni provision pahni nuaya public servant te laka inquiry emo investigation tran ma in Phelh na lak masakangaya ni chu Criminal Procedure Code section za somkwa sari nuaya khan Sorkar Phelh na competent authority Phelh na lakangaya chuan section sompakwa Prevention of Corruption Act sangka chukwa somriat pariat nuaya khan lakangai bokani ma se Lokayukta Act khan section somni pania khan heng nuaya hian prior permission angai lo aron titani chumi omzia chu hemi special act hian khang general act central act poni se aron supersede tani tin section 17A of Prevention of Corruption Act sangka jakwa somriat pariat he July sang ni sompariata bel chawani hemi danan paslai khan ala omlo lo om to chu ni sela heta hian section sompakwa bak hen section sompasari e po kha ante langa aran pa sarkar permission lak ngai mi lavin Lokayukta khan a Chhui char thei don ti nani hemi danang hian ama ero chu tuna hian khatiang zonga malalavin Section 17A da thar ani ta ka wang khan hi hemi subject to atita chu vain Lokayukta in Mizoram Sarkar nuaya public servant te laka inquiry atan ma khan state sarkar Phelh na lak phot te ngai don ti nani tak chu state sarkar in permission na pek du lo pe chuan chief minister laka complain nom ta sela ani lo point minister chief minister ina titura ati angin minister le officer tu tenemo thulo thillo ti diklo ta sela kami Chhui na turatan kan chief minister permission la ka ngai don na chief minister kan permission na pedon lo reng chu wangin Lokayukta thil ti thei mi alawa siam tumna chief minister nuaya minister tele antho puite corruption case corruption thilti anthurwal puite Chhui tur chuan attitude atitir tu te Phelh na la ka ngai don ti na ani chu chuan Lokayukta din ani na chanaka aron pai thavekani chu wangin hemi proviso anron da le section 19 subsection 5 anron ti danglam hi sut le turin kan phuta kan nge na ni chumi chu voina kan le kha khan atel ti kan soidua nakina kan soifia thiam tok lo le achiang tok lo amni chuan minzot don nia tin section somni pariat Lokayukta Act subsection 1 he kan siar le lokanga the Lokayukta may for the purpose of conducting any preliminary inquiry or investigation utilize the services of any officer or organization or investigation agency of the state government or the central government, including the Central Bureau of Investigation. Tinitani. Mase CBI chungcha nga khan anron da nokletani hemi amendment manghian. Chuan subject to the provision of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946. Nimena kan chai chia boka kata hian anron bilut le mak mai ne. Ama Lokayukta in
ati thei renga kha tuna chuan Delhi Special Police Establishment Act nuaya khan engtin nge permission an ron pek kha Mizoram Sarkar nuaya public servante laka inquiry investigation ti main state sarkar phalna ziakin an lapot turani lok ayakta an lapok turani ti kha an ron beltani kha hei chia hi ain kai no ivekani ti kha kan man thei to in karenga hei hi accident enge motia ngai tuana fi manglem lo ti pal nilavin tumreng lok ayukta na thok thei lava siam tumna man ruwa vekani ti kha voinia hian I kan puang dua chief minister nena lekha kan thona kan ngen na chuan heng lok ayukta tha ti thum tur le lok ayukta kut phuarna lok ayukta akti danglamna manga anron ti zong zong a hi nukle turin kan nge na corruption laka filim antum tak takani chon hlau tura omlo corruption laka kan filimang ti dum dum si khan engatinge hetiang hian ti le si corruption laka filim tan lok ayukta hi hlau tura omlo power eng anga sang le eng anga lian po eng anga thunei na sang po pesela lok ayukta hi corruption laka tanga an filim te son hlau turom leinem engatinge akut phuar sakzonga hetianga ma kan lak vak vak ni tun naya newspaper te social media le kong sang sanga kan chief minister kai Chhui sarkar hi corruption laka afilim lawani ti thuthang tam tak aom nuai ta ka wang hian an hlau thong ta emmi nge corruption laka tanga filim tum hot lo khan kan filim ang anti a corruption ti tu te ta na la om thei om chun Mizoram lok ayakta hi thil ti thei lawa akut kan phuar chuan kan du duin kan sapatal thei don ani kan duin corruption kan tianga kan sapatalang anti wanga hetianga Mizoram lok ayakta kut phuarta hi emmi anni ti hi kan zo na ani mi chan thei chuan kan lom viawang chutiang ani love anti ni chuan voina lekha a hetianga Mizoram lok ayakta ti thuan op tur le akut phuar sak tura ma anlak na hi sut let vek turin kan nge na chumi chu anti ngei tura po kan ngai ani kalome